قدری آیدوموش لطاخا شهیدان که سر به نافچه باجار نو دیاربکر و دمینه. قدری آیدوموش که بری لستادیوم دیاربکر کار دکر پشتی پاندمیه بیکار مای اولسر تزگاهان ماسکه، کمک، گوره و لبگان دفروشه. دما که قدخه هبن یانجی کاروی خلاص ببرجی خورکاندگی این آجالین لکولانن. قدری آیدوموش بالای دکشینه که پشتی پاندمیه و رینماینوی گله کارگه دمک دریش گرتی دمینن و آجالجی برچی دمینن. پشتی که به راستی هایدار دبه به پشکریا در دور خود دست برهوانی نخوره کنده که اول کولانن جبو آجالین برچی دگره. İlk başta ben bizim mahalledeki kedilere bakıyordum. Di destpêkê de min xurek û bermayiyan dida ajalên ku li kulanan mane. Lê min dît ku gişt ji wan birçî dimînin. Ez jî birçî mame û birçîmayînê dizanim. Niha ez di rewşeke baş de nebim jî û awayekê debara xwe dikim. Lê ajalên li kulanan bi taybetî piştî ku her dertê girtin birçî dimînin, ez jî ji derdorê çi alîkarî çê bibin, zêdetir piştî saet 11 şevê digerim û didim ajalan. Ajal naaxivin, lê divê em li wan xwedî derbikevin. آیدوموش دینه زمان که هن کوملین پاراستنا آجالان جی ایدی پشکریه دیدنه و اوجی دما که کاروی تونه به آنجی قدخه هبه لچار 5 تاخین باجار دیاربکر دگره و خورکانده ده آجالان. قدری آیدوموش رادگینه که او دما که دبینه آجال بسایوی تیر دخون گلک به کیف خوشته به و لوما جی به کیف و کلجان و حولا خود ده. Yüz binlerce sokakta yaşayan hayvan var. Dema ku mirov ji ajalan hez bike û li wan xwedî derbikeve, ew jî êdî mirovan dinasin. û dema ku min dibînin û ber bi min vetên. Caran ez bi ku ve biçim demeke li dûv min tên. Hevalên li taxa min û saziyên parastina ajalan jî hevkarî dikin. Ez spasiya wan jî dikim. روشا آبوری یا قدری آیدوموش پر باش نبجی تقریبا 2 ماه که به درفتین که به دستخه آجالین لکولانان خودی دکه و داخواست دکه که هر ولاتی لگور درفتین خود لآجالان خودی در بکوین. صدق ارن، کردستان 24 دیاربکر.